Ketheka muleviru wa Meru TV nkeregira uri sasa wa ukura kuonde tuleithiritwe uri karibu sana kiri mubango ya ugima wa mwiri mubango ya yuko yera ntuko cionthe cia Alhamisi kuma thaa mwanka thaa na nusu ntuko irwere turi na kaitaka kega kwa riri murimu yo kumenyekana ya dysmenorrhea na ntininka ingwatanirite na Daktari Mate kuma Wellness Health Center. Karibu sana daktari. Ni wega sana teri. Sasa wa? Ni sawa. Kethe muleithiru wa Meru TV. Muleithiru wa Meru TV muga muno. Maritwa ni Dr. Mati kuma Wellness Health Center na okawaida mwaka jojo wa 2026 ogwenda kwa mwana omone kunduita wa Meru Continental Hotel every Monday kana ndiko jionde chia Monday na tukendelea kana ntwite na mbere na kwita na mbere gutirita ndu babajitwe nundu tere tugandu abajitwe ni mwanya sana kumundu eja nundu amathugania kumundu eja nundu wa illnesses infections nambi conditions ujionde ntukuraithiria nduketha tugitirita. Karibu sana daktari. Ambere nende na kutsariria kana utumenyethia dysmenorrhea ni mbibyo byongo. Dysmenorrhea tikigo kinene sana ni tamu tero utumira kini tamu embutho sana. Dysmenorrhea tulio tukiariria kindu itagwa menstrual cramps kana urote kuwatanire itagwa painful periods na kimero tukaguga riria muntu muka kana kari kakuwata kana kona mugeni wa mweri akethwa ena murimu as simple as that. Oni kindu iki uthuburu na nyo teri tugaga ria muntu ena thineji menya mbere ni bwega muntu amenye nimbita wa menstrual cycle arabu tuje nimbita wa menstrual cramps kana ire witwa dysmenorrhea. Menstrual cycle kana mugeni uria wijagwo mweri ithagirwa sending off ya kindu itagwa endometrium. Endometrium ni ruthingo rwa ndene rwa nyongi ya mwana ira itagwa uterus. Na during the sending off kana ria muntu agwitura ndamu iria etha wakigeria kweberia ruthingo rwa ejete kwithuranira implantation kana kugwatira kwa mwana uria uthithitwe after fertilization kana mwekuru kana kari ga kugwatia mimba. Ou ukethwa gatagwatia nionaga mugeni wa mweri na ikona muntu agurikia gwithwa ari expectant kana kuritwa ationa mugeni wa mweri. Na ni process involve a lot of hormones kana hormones mingi hormones tugani chemical messengers kana indo ile ikurukagia rwaria ndeni ya mweri kuma ndikia mbere ira tugani the start day 1 of the menstrual cycle na tureja na example na 28 day cycle oguno ethirwe turiaria muntu na 21 day cycle 25 day cycle 30 day cycle but mbana umuthongi tugana 28 day cycle ndikia mbere ithagwere ntiku mwekuru etha wakiambia kuona ndamu ya mbere ndo tugani first day of the cycle. Ete mwaka 4 to 7 days muntu nomo apate kuona mugeni wa mweri kana ndamwire apate kuma ndiku inya wita ndiku muwanja etho ni jantiku imu kana igiri kana ithatu iu ni apunomo etho ni ukurukia ndiku muwanja geta maybe over 8 days iu ni ayo ni apunomo. Kuma au twite ku phase ingi phase 2 ya menstrual cycle na ndamu ikuthira ruthingo ruru kweberua omwiri ukambia kuthithia endometrium kana karuthingo kangi gakwithurana nayo ngara na aria ni ambirie kumachua kairi nundu iria irari machua ikwambia nanti kwebera ndene ya ovule kana aria ikuragira ndene ya ovaries iria kwebera ikwambia kwebera igakinya naja ndene ya uterus after 14th day early phase 3 nande from the 7th day
to maybe 13 12 the day ngarere ngi ithagwe ukura nekambia kuliliswa au nikonania mwekuru kuma 13 the day wita 17 the day nithagwa very fertile na ndo abarithagia ndithia ta ng'ombe sai kwera nundu initanagia ndu mwana ya ng'ombe ya 28 day no ria ng'ombe tiona ndamu nethagirwa akiona na ndi ng'ombe ni kwenda ndume au no tuga the most fertile days na ndi kuma ukinya ndiko 17 ruthingo rwa thithitwe uketha gutrai na fertilization nukwambire kwithurana send off kana kurekeria ndene ya uterus na ukinya the first day of the cycle ukinya maybe 27 28 rukambia kunditouch kana kurekerwa na the first day rukarekerwa kairi mwekura kona ndamu kairi ou ni cycle ithagwe kari na ndi ira tukuraithiria dysmenorrhea turuga maybe 27th or 28th day of the cycle kuria bona ndiko 30 turia iliria uria 29th or 30th day kwa bona ndiko 21 turia ri gururia 20th or the 21st day yani ni kume from the first day tugacoka nyuma na ndiko igiri au no muntu ambagiria murimo muntu ajetwe ni thina ya painful cramps kana thina ya dysmenorrhea na kethwa kiwa rwa kaisana kana murimo na nundu itagwa menstrual cramps murimo uyu nundu ni ndariri cia kwone muntu ni ajetwe wija aja gaitika mukou all the way to the pelvic kana kauna conte round na muntu ria experience thina ji akethwa kiuga ni akigwa kiu kiawe kina murimo ou tikugitha ukena murimo ni thina ithagwere ndene ya endometrium kana ndene ya nyungu ya mwana kire kunditouch ne kuthete kurekio bwega nundu mathina mwanya ou ni etagwa dysmenorrhea na no ite kwirie eta mwaka maybe the 4th or 5th day kana eta mwaka ria ndamu ikethe kithira na kwetha kuna mithemba iri ya dysmenorrhea kwetha kuna primary dysmenorrhea iji ni ria tuga ijaga utina any cause yani mwaka weta ithimine iriku kana iriku ukera utina cause yongwa but twale to nini twiragwa etho kari ka cukuru ukera na ndi wagia mwana ni ukabwa thineji but eto tugeja tukaraithia tweja gwi treatment alafu kwina secondary dysmenorrhea iji nayo ni rija nuntu muntu ni ajitwe ni thina fulani pengine ena thina ya endometriosis ena thina pengine ya diabetes thina tayu but yu tugeja tukiraithagiria the risk factors tumenya ati diabetes umbakorete thina ya dysmenorrhea ima apart from yuko mathina yangi yomba kureta thina kana urorobo ukendo itagwa infections ukethwa mwajie ule na thina dysmenorrhea kana atetolite nayo nundu twaga primary ni riambagiria kuma kare kanina gati ajitwe ni thina ngi kaneriku but secondary ni ya nundu amirimo so no ithiria muntu ni ajitwe ni thina tajwa PID pelvic inflammatory disease pelvic inflammatory disease kwa ndo abeta hospital bakerwa ngeje ni mbia mugongo kana ni mbia na ukiringwa mbicha ni PID ile ni infection beyond the cervix kana infection ile kitiko kuroka cervix na ndi etho na infection ndene ya uterus it means nalia lining ya uterus kana ya womb ya nyungu ya mwana ale bate kuwatire kuvomwa ikita kunditouch kana kurekerwa kana send off ni muntu ethwa kana mugeni wa mweri ikethirwa kwina maronda nundu wa injuries ya bacteria kana infection iriku na nandi sending off ikethwa iri irregular ou muntu akambia kuigwa murimo nundu amaronda bara bariku number 2 kwi hormones chithagwa ikiregulate kindu itagwa sending off the uterine lining nandi leo wina PID itite mwaka na ale angara ikuragia ndene ya ovaries ikangaratania uri angara igukura na yangaratania the maturity of the ovules kana the ova ikethirwa nandi ngarera nundu igukura ikumachuania tirigaga maturity of the uterine lining itikethwa gitiriga ure batere uwikethwa ina drained release of some hormones tere itagwa luteinizing hormone nandi ukethira iritambara umuntu uria akiambia kuona mweni umeri akethwa na murimu kuindo bingi da physical injuries netho muntu ni atete alingwa ni kindu and then the reproductive organs ona ndi uterus itikari bwega ukindu kingi tagwa endometriosis endometriosis kuma ukigo endometrium
ni kwithirwa the kana lining ya uterus iri kura antu ange apart from the uterine walls nandi ikethwa ri kura ndene ya kana ome kana igakura ndene ya muscles ya uterus nandi igitakurekerua itikurekerua ni pandu ni attached nele nyo ya muntu akiuga uni ndio na mugeni wa mweri arija ntiku over 10 days akithia ntiku ikingi ithatu inya akambia kairi umuntu atimenya mwaka mugeni wa mweri wawe ajaganyumia ntiku ingana nuntu ati mbango nuntu athina tajia endometriosis with stress Ata mtu akamenya nende alina thina daktari. Thina ya dysmenorrhea. Thina ya dysmenorrhea just dalili yake ni kwithwa na murimu ria ukona mugeni wa mweri. No kenda kumenya kana wina murimu kwandu betawa thebe na primary dysmenorrhea muntu akandikira ndawa ya kunywa na kerwa ure ndawa eji ikarage nayo nuntu mugeni wa mweri ageja ukanywa leo na primary. O muntu amenya aki ria eta kwi daktari. Elwa daktari pengine ata time wega kana tethwa kimonita mwiri jwa wega ethwa kimenya ati thineje ja kagita karia ekona mugeni wa mweri daktari niko ugeja through fapo diagnosis kwari utu kwari ajateri niwe daktari akwira ije itagwa dysmenorrhea nundu irija kagita karia mugeni wa mweri akwithura na wija kana ria wija uwaki ni muntu akamenya imbine ndebi biumba kwa ikamuntu atina bwa kwatwa into iria jiekagia tujita the risk factors iria jiega muntu watini wa mbere ni recurrent STI infections STI ni sexually transmitted infections nandi ukethurwa uwe utura gutiritwa mirimu ya ira tuga ni ya nausems ya siri once in a while ikawatakanya gukuma ndene ya nyungu ya mwana na ya kumauno tugameta PID na ikurikia gukuma nau nyo muntu akethirwa akirwa na PID nundu shedding off ya uterine line te uniform kana ina murimu. Number 2 ni andu batuma kindu itagwa hormonal replacement therapy pengine wina murimu fulani kana na thina fulani wina thina ya maybe hyperthyroidism kana hypothyroidism ya pindi no makora simize mwili waku hormone fulani ukanywa ile itawa synthetic hormone ile thithitwe ni muntu nuntu ni synthetic itikaro umwe na ile ya mwili o ikageria ko imitate kana kuikara ya mwili but of course kuindo ketho itigwita bwega ou triggering kana ikithirana ku activity hormone yengi kuna ukaviru kindogo nundu wa that hormonal replacement therapy ukindu kaviru kindogo no kethiria ringi pengine uketho una delayed shedding of the uterine lining na nio twita dysmenorrhea no ketho na murimu kindu kingi ni contraceptives no kona indo ya nto ba gutumira cia kubanga uciari muno turi ari ya mwiri gabwa sara mwekuru no twagire twari tutigaete kubanga uciari no tuti kubanga uciari utikumenya kana wi fertile kana infertile riwe ta kubanga uciari most of the birth control means itumira chemicals sindano ni chemical implant ni chemical ndawa cia kunywa everyday pill ni chemical kwina IUD kana coil kwina yo itawa chemical ithagura iyo mono IUD nandi chemical itionde tukwariria ni chemicals ukethore tumira chemical ina kindu itawa estrogen ikangaratania other hormones nundu iriga yake kuwatia mwana but other side effect ta dysmenorrhea iwetera ithiria ou no ithiria lingi wina thina ya dysmenorrhea nundu bwa utumira into cia kubanga ciari nicio twita contraceptives kiu kingi ni muntu kwithwa na stress uketha muntu aria kuruta ngui kana ngui ya ontuko atina thiri na kana ringi au change ya the location climate ou mweni wa mweri akwangarata na ule mweri omonjia wi batere gucenjia na chetho itina mutaratara ou no ithe change au ukangaratania the uterine shedding of lining na muthikiria aketho akirikiria ena thina ya dysmenorrhea Ndia mtu ya sibitari kuna ithimi bumu bwitha iria daktari
Exactly ya muntu ena thina ya dysmenorrhea intwenda kumenya kini kana chanzo ya thina ya dysmenorrhea nandi teri uija gutweresa bwega kubiuri twakuria bwega tukurie kuri wanona discharge ruko kwiro wene thokiona kana kiwa wina fatigue kunogera ria mwini wa mwiri awija alafu kuma utumenye ni mbitu gatega kana ni mbitu gato ni ithimi ku tukathithia o ithimi kuringana thini ya muntu ni utumenye ithimi tukathithia muntu after kumugwethira ithimi bona nende daktari are na thina inda bomweya kana kwetatia okay tukuriga kuthia ithimi pengine muntu ya kuringwa mbica kana kwithirwa ithimi cia hormonal test akonekana thini yawe kuringana kirimi ethwa for example muntu onekane na thina ya wimbo wa nyungu ya mwana ta fibroids kana polyps tula muntu no mwagakirukire operation ethwa onekana ena nyungu ya mwana etikaribuega area ni manual daktari ageta thithia manually na michokire batere wikara alafu ethura woneka wina thina ya hormones kuna onda wokanengero nyage muno tuga watumira kindu ita birth control pills cia kweria kuchokia hormones balance ni uchikare bwega na ethura na thina ta infections of course ugatiritwa na antibiotics kana ndawa ya wita kurai ndo ile ile mwiri njwaku utuma withwo na thina dysmenorrhea daktari ni life changes iliko ciumba kutetheria maybe ku manage murimu uyu muntu uro na thina ya dysmenorrhea ni abatere guchenjia into mwanya number 1 akurika kwirwa ena fibroids ntura muntu ethwa ni fibroids gutuma ni wimbo wa nyungu ya mwana kana growths kana polyps ntura muntu uria ethwa ni muntu kinyite kagita karia abatere kuya na mwana over 20 years and above ntura muntu uria chwa mwana ni at least nyuma ya operation teke fibroids kile gukura kairi nundu mwaka thiru operation kaire gukura kairi chethi nyungu ya mwana ni occupied already o chetheria mwana ari ku itekurori batere gukura na ritiere uru na ikethwa ikira gukura na ruiro number 2 ntira muntu uwita kumenya gukindu contraceptive ikwanga tena omunchia kuchia mwili kaneu no tume the natural way although scientifically to recommend muntu atume the natural way ethirwa ni omunchia kuchina then te balance ntura muntu eri gutumira the hormonal way of balancing the hormones the natural way ni riku the natural way thote na mukuru ni ku abstain netho na mukuru ni utarantuku that is a natural way na tula muntu tikagire gutumira ira itawe withdrawal method nundu iu ni high risk although tu te proven scientifically nundu ku muntu geta tukera tarentuku twamwira kuma ndiku ya kenda wita ndiku ya 18 okethori fertile na we tata ndiku jawe ni ndiku 30 mundu uria kuma ndiku mostly ya muwanja wita ndiku ya 20 etho very fertile unukona akethwe na extended fertile days na mundu atimenyera kana nikyo gitumia kawati that's why it fails na about mirire muntu yoyo abatire kuriambi muntu uro na thina ya dysmenorrhea bathina abatere kwithwa kiraithie mirire sana nundu muntu na thina ya dysmenorrhea mwakethwe na heavy bleeding kana period ya werete ritu sana kumaanisha ni akuluse a lot of ndamu mingi sana ikethwe igitika na au ni abatere guchwa indo ichi igachokia ndamu indo ichi chokagia ndamu muno the greens ni kindu itawa spinach ethwa ni nyama kana the meat atwa kindu itawa gitema na akishisha ontuku ni akuria greens ikagire gujokia immunoglobulin levels to the normal levels arabu ni twera muntu ria tiga kuria into ya tuga refined products tiga kuria kwenda kuria biscuit sante kanta kwenda kale lakini atikale ile meal atiete ule yogurt nau dukeni etiale na biscuit muntu ria kethwa kithukangia mwiri ujawe nguruki yore urakari mbere na kethwa na dysmenorrhea na ina murimu nguruki yore akari mbere ni mathina yako yomba kujana na thina daktari mathina baya bejana thina ya dysmenorrhea
kana mawati muntu pengine akurema gutiritika nuntu wa heavy bleeding no watu ndinaita wa anemia na anemia ni ndamu kwithete ganinde ni amwiri wawe nejitua ni tuma mwaka muntu eta kuongerwa ndamu onu kona ugeta mukoma mesibitari nuntu wa thina wa dysmenorrhea kintu kingi dysmenorrhea lete thina ya infertility kuringana na cause dysmenorrhea ithagurwa iri kintu itagwa complication ya thina fulani nuntu ni complication pengine ni complication ya PID kwani nyungu ya mwana ni infected olu thingolo rwa nyungu ya mwana rute kuvoma bwega na rute ukura ura rwatere ou mwaka wa watia utemya kanu watite nuntu nduri implantation kana mwana the zygote than the embryo yena manale ndeni ya nyungu ya mwana ite wata kwatira ite kurukite nethwe wina miscarriage na mwaka utemya nuntu ni resa na manti ikethwa ikuma nundu gutena implantation ou ketha muntu na thina infertility kintu kingi ni affectaga the performance in a job or in a school nundu yali mwe twari twa school tukirwa gaka atita kirasini ria kena mwini wa mweri bungi akirwa ithwa ni ngugini ngwiri akuta atikumba nundu kagita kare na mwini wa mweri oni affecta performance in general kana ngwira muntu akuta ukona kungi muntu atimba kuruta nundu wa dysmenorrhea mbaya sana daktari ugiba kuba muthio tukithirikiri ndangwenda kwira antu abajitu thina ya dysmenorrhea ni bwega ujua na yambirie tia kwirwa ati wero kagea na mwana pengine wagea na mwana kana ujua mwana utekumwatie nuntu wa dysmenorrhea ukariga ni atokathithia nuntu weri ndawa ni ule kawatie mwana ule kagea mwana so ni bwega wija kwi daktari ethwa agikuraithiria na ethwa agigutirita bwega thina ya dysmenorrhea nuntu ni thina itiritagwa netha ti thina tiritapu ilia primary ukero daktari thina itiritable but ukomba kumanage that pain and the bleeding ubonge muntu okwenda kuona Dr. Matika na kware nawe thuru namba ya thimu no aningire na namba ya thimu ya mbere ni Safaricom na wingi ni Airtel na ndago muntu okwenda kunyungira ni Emiro Continental Hotel ndikujo nde change matatu namba yako ya thimu ni 0727 146 017 0727 146 017 Airtel ni 0784 143 578 0784 143 578 ukaniga namba wijire kana kambere through WhatsApp no tete tukiaraniria na ngauchokia kiulikiro na kio kana pengine ngagutirita mwaka thimuni Ibia sana daktari na tabako na kanya kakwatanira na batu munithire wa Meru TV oni tukira katanta tukirwa rekire mubango yogi mabomwere nkerigira kwikora thoma ukoni rwari rwetu rwantukirwa rethira wina kaita kakea bitawa tirimbabu